Bapak Bendesa miwaklian adat sadek wangiang titiang, para prajuru adat sadek somayang titiang, talar para semeton miwa uleman sane tresna asin titiang. Kaping ajeng, titiang aturan ayu bagi ring ida sayang diwasa, mangga pemargian acara pewiwahan pianak titiang memargiantar, melaharapan untuk pangan jalinan. Om Swastiastu. Ida dane sinamian. Titiang pinaka penyangra acara, wastan titiang kade ari cahyani, ngaturang, swasti prapta, tur ngaturang susemani, ring ida dane sinamian sada sampun rau. Acara pawawiwahan pianak titiang, wantah muputang, pangupakaran pianak titiang, sada muasta, iwayan darana putra. Pinaka, guru ring SMA Negeri 1 Blabato. Alaki rabi ipun, sada muasta, niwayan Sulastrini. Ipun pinaka, dosen tetap ring Institut Hindu Dharma Indonesia Denpasar. Ipun saking banyak tubuh Blabato. Ida dane sinamian. Pitura hina sane sampun lintang, titiang sampun memargiang acara pepadikan. Rahina sane mangkin, sampun kelaksanayang upacara pewiwahan. Selanturnya ne malihat jebos, pacang kelaksanayang acara resepsi. Titiang lunas, ida dane sinamian, mangderau ke acara resepsi pianak titiang. Ida dane sinamian sene wanget tuang yang titiang. Titiang lunas, mangga ngas titiang alaki rabi puniki. Mangga rahayu adong mapikuran tur bikayusan. Ida dane sinamian, mangkin titiang aturin. Antuk, mangga munggahang moga Sumatera sane sampun kesiagayang. Inggih, asa punika atur titiang dan ida dane sinamian. Titiang lunas agung rena sinampura. Puputan titiang antuk prama santi. Om Santi 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 Om.